Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Hublai phi baro kini kilong ki khubor bamanta kasngi. Uba Preston Tinsong Deputy Chief Minister ke Jilla kawang nia Persha ega jingkno jongkaliang Persha All India Trinamool Congress AITC habaya day baka Smart City Project kadai ka bakam kai batang ka buat politing. Kani klami shisngi hadian baka AITC kala kamba kalalap ega jingbam pentrai kam hong ega Shillong Smart City Project. Uba Preston ulaong baka jingkan tho jongka AITC baka Shillong Smart City Limited SSCL klayo ya palad syajar sanklur kepisa ban pentrai ki project bapher na ke sarkar pedeng bat sarkar jilla kadai ka bam shisha satya. Kala keno beladet ban pelat ya kesong pisa basyajar sanklur kadai ka babakla pura na marhadu mentah ka pisa bangilayo pedeng lingbah ka SSCL kadang longtang arspa sanpui klur ha ka basan sanklur kadai ka bha jongka jilla batang shispa khandai pendu klur kadai ka bha bawan na ke sarkar pedeng ulaong. Habaya day bagajing ay jing Kenya ka financial statement jo ka SSCL bar ka Register of Companies ROC katkum ka article jo ka association uba Preston ula pensyai ba katkum ki kendoni ka financial statement na deban ay jing Kenya bar ka ROC Cooperation Society hadin baladeb ya ka audit da ka CAG bar ka balapdiang da ka jing yalang jo ka board Kajingnya tu uba Preston Tinsong baka audit kadang yat minta ya ka book of account bak lapen tiknaru da ka CAG. Ka CAG kala pentikna bak ka senjang babut kalalong bahap ai jing Ken ya ka basale hapo ubnai banwan pentip uba Preston Tinsong. Kani kalong ru namar ka rule ko ang basyaban ay jing Kenya ka financial statement ka board kan haban menjuri ka kaipon jong ka CAG bar ka kaipon jong ka statutory auditor ulaban ram namar ka taga jing keno jong ka AITC kalong ka badon AA Halinden kadai ka basyuthong bar ka David tang ka board politics ang usimbut menteri rangba na try kani ka case ka baan balay sen ka bamit na ka TMC ka mga super party ki kalong ba snow ba kan uno ba pinay keno yang ni kasarkar ka ikay kan kat bagyo tambas ngau ba syo ban le ikata yo ka kerto kelas api ngau ba dale humok thik pathik ladot kam ba pin dekli ba ne kinok tre hantu lut pos wase but yo si sai ki kon islam lo what job je ke conclusion ba syo ong bet ba kasarkar kumta namar ba ngau ibi ya kane ka bang batay Lada klipit la siya ay legisni hakan mo ng pora po office kinlap niya kichin siya kung bakalo. Teka kabang panong kalong ba? Kan bahas sipur hiong kipil political parties hiong manu asong banong ba? Iyakan mo kanu kabapis ngaw ba deban ay kajitip pay ba? Sngaw ba habaan ay bat kanong rin kabasisya ay ru iya kata kajisya kanang mangiru wan na kusorka banjubang nila sito. Dan renga opi enda kalalong kumde kamde kapasuk yaki ba upay ba kamakadu kay kabunle upay ba song oh kate kabaki ong makine subuk bade agaru kino no wasngap amal ba kade bablay lada yang aru baju lada yanu yanuru kaniyan aga juga apo ka kon buat sulong tay agwedei bat kajing keno nakaliang joka parti TMC kabaong ba ya ka Shillong Smart City Limited kabalayo siya hajar sanklur ka claim file ya ka financial statement katkum ka guidelines katkum ka an kabangakwa bantu siya ay hande kalong kumni kiong na pingilayo iya kata kapisah siya hajar sanklur ka hapok kanika SSCL hapo jom kanika agency den reng ako apan clarify ni kabang ngingiyo ya kapisa kalong tang arspa san puwe klo arspa san puwe klo ka state share kalong san klo bat kabaniyo na kasarkar India kalong shispa kendai rodrio klo tiga total profit kapoy arspa san puwe klo kata kadai kapisa kabangiyo omdei kumbaki kiok bangiyo sihaja sanklur kata syakawi kajing allocation dan statement baan ki kalong kababak kabaar ki om bangi tempat file iya ka financial statement
kadai ke jing sisa ka financial statement ka bangilak ni hapan file ka kum ka act ka guidelines jong ka ROC ka Registrar of Cooperative Societies ka syai kada bayakan ni ka financial statement ni day ban file hadin ba ladep audit ya ka accounts leng ba statutory auditor baru hadin bala approve da ka CAG jaga CAG komohi kala high clearance but kata ka audit report lu nilai yok na dok sedok de menta na kaliang joka SSCL kit syong ya ka annual general meeting kami ong ke AGM but hadin bala dep syong ka AGM kin sapas hanta nang takit sa file ya ka financial statement siya ka office jong ka arus tinak ada masyo ban ong bersyai hang ni bang kitu ki bang permi ya ka korkubuan habawan kanu banu kejing tho ban permi korkubuan ka banga kentu ka banga tempat na kalian ko sarkar kolong baswa ban permi kan ha cibut ba kin dawat jiktip syua na ka concern department nang ban smutu nang ba kinyo ya kejing syai na boro alia ndai de ko susngap tang silian kampoy syanu na marendang ila ay pada samangi ya ka facts ka figures na daw sedong kan lombe wat ya ka burong jong gitu ki kon mabor kata kadai ka mga papan persyai ka